Zovem se Merisa Delić, imam 38 godina, živim sa sinom Jasminom, majkom Sabirom u Gornjoj Tuzli. Prije 15 godina ostala sam bez muža, borimo se zajedno da preživimo, obrađujemo zemlju, usadili smo voćnjak, a i sada smo dobili plastenik. Jako smo zahvalni na tome. Islamic Relief stipendira Jasmina više od 10 godina. Pomažu nam kontinuirano kroz razne projekte. S obzirom da nemamo nikakvih primanja osim stipendije od Islamic Reliefa, ovaj plastenik će nam obezbijediti uz Božju pomoć sigurnu budućnost. Ja vas pozivam za par mjeseci da nas posjetite kada bude rodio paradajz i paprike. Želim da se zahvalim donatoru koji je omogućio mojoj porodici plastenik. Esselamu alaikum.